Sekunde ostaviš. Za 2 sekunde. Ali oni su imali pariva, nisu na njihovi. Šta je bilo? Ajmo reći, Mercedes, Audi i vozili ima i tako. Dobro. Ovi su i crni, jedni vranci, ali ovi su crvena boja, ne. Neka! Dobro je. Neka stani bola! Kako skroz na kraj tamo, skroz na kraj ovako, kod auta, kod policije. A? Kod policije?
Četko! Sebo, okej, jebo. Gdje je lanac od ovog konja? Amine, je li ovo povadac od ovog konja ili je lanac? Sačka, je li lanac ili ovaj povadac? Ma oba. Vučej! Jeste li spremni na pobjedu? Ajmo probuditi vikend zajedno! Hoćemo li navijati ljudi? Na konju voze, da je publika zadovoljna, Mešić unutra. Da čujem navijanje s kanala! Materi! Milorada Stojanovića Zisa i njegova dva Robela šampione Slatine prije 7 dana. Čekaj su rekli. Tam ti ne može. Ja sam onda tu tamo. Šta ima? Ništa.